nabonye bampaye Délicia. Délicia muri Agire. Yego. Aho bazokwa benshi. Santha barashobora kumuvuga. Bajya abana ni fresh. Ibintu sana. Ariko rose mu mbuye bari byiza. Naho no bagira ari babiri ntango. Bose byo ukunda ko bose ukabijyana. Cyangwa naho no shaka basokanongera ko nundi wa gatatu. Fresh mugihe wo batoze neza nibisanzwe. Yamugiye nto none. Bavuga imigeri biri ngo nitereka naho rimwe tuza dutwara benshi mugatereka. Utarabona Vanda. Vanda marayitera. Nabazo ko kwita imigeri biri. Uvuga ati Santha muri Isaac TV na Délicia jiwe bize ndabaronka ni fresh. Nabonye mbwira ko no wa gatatu nibwo. Rero ubona twogo aho wa gatatu mu wa gatatu. Ubona muri the time ugati uyo wa gatatu. Tuzobikora ku niganiro ariko ubundi munsi reko tugumize kuri babiri. Santha hajya na Délicia. Santha hamwe na Délicia. Indirimbo yarasohotse imaze gusoka mu nyuma biravuga ko yafuswe ku rubuga kandi tugerageje kugira recherche kuri channel yawe ya YouTube indirimbo ntitwayibona. Mbega byari byagenze gute hari habaye iki kugira indirimbo itugwe ku rubuga rwawe na cyane ko twagize amarecherche turayibura mu nyuma Agiye sana aragenda bamwe bavuga ati yobahunza kujya indirimbo bashaka kuyifoto kugira ntibasubire kwerekana mu gihugu cy'u Burundi. Gusaba kuzi ba Star TV 257, we have the best exclusive news. You know how we do. The Mr. Recorder, Mr. Me, chekea njendela kapitale, Mr. Ububeshi, Love in Town, Chimararungu, ivyo bigano bica kuri Star TV ni kigano bita Meet. Turi kumwe na Adojo San, Mr. Ni bavuga ati izina ni ryo muntu. Mbega Adojo San izina ni ryo muntu. Ko twabona bagira guca, batamba. Bikirenda muramutse bwa Star TV. By the way nibaza ko ari the first time kuza mu bwami bwa Star TV 257 urabona ko aberewe umuniga nije yagufise indirimbo yiwe nyuma yo gukwiza miliyoni nawe yaravyibushira aravyirwa gushika ku miliyoni reka renda muramutse papa umeze neza papa ndashimana nawe I'm good papa iyo turi mu gihugu cy'iwacu hari abantu usanga yo tuba dufatira igihe twavuga ati tuza kufika tujya kajumba wowe itari mu Burundi byo gufungura bitandukanye but byoroheje birimo mukate yogurt burete. Okay, iramutse abakunzi ba Star TV amatugere n'ibibazo bitandukanye tugakubaza kuko amatwasumira dushobora kuyigira canke ejo haza tugasigara turakuraba kuri telefone canke tukuraba kuri za Instagram n'ahandi hatandukanye. Iramutse abakunzi ba Star TV tugene n'ibibazo bitandukanye. Yes, it's your boy Adojo San, the original Burundian boy not living in China. You already know. Mr. Original. Mr. Yes. Infinity. Mr. Mr. Kuregela. Legela no. Turege. Kuregela ba. Yo, turege. Kolo. Twari twaratambanye bigakomera. Ubu no kuregela. Ubu ni kuregela. Kuregela ya. Turegeze. No kuregela. Okay. Iyo umuntu yumviye kuregera na cyane ko indirimbo yaravuzwe mu majambo atandukanye. Mbega iyo tuvuze kuregera indirimbo yavuzwe ngo kuregera biciye kuki why kuregera mu ndirimbo kuregera kugira ngo nyine abantu borohe bariko baratambira indirimbo baryohe you know. Yes, but like idea yavuye kufatira twakora recording na mic nyine nako ndaririmba nakoze content bitandukanye. Yes, of course. Ama mic ndiko ndarecordinga acharambira ngo kaka ngo legera no narabuye ku mic ivugira kaka ngo legera no ndava tuvuze biki ndubwira ngo legera nyine olo ndabwira okay niyo bisigura ko mic ari mu bantu batumye indirimbo itogwa title ya legera yuva title ya demo natana biteguye. Turaje inyuma gatoyi inyuma yo kuva mu gihugu warusanzwe utuyemwo nimba ntibeshe baza ko ari Finland ubu barizwa mu gacu cy'u Burundi. Adojo San ni izina ry'ubustani. Adojo San nibaza yuko benshi babifuza kumenya ati mbega izina abavyeyi bamwise aho yavukiye mu ntara ye. Navukiye Ngozi hama nkaba nariswe amazina ya Adolphe niyo kwiza ya Joseph. Bisigura yuko Adolphe yavuye yacherizana Ado Josan Joseph. Okay. Uko biri kose rero inyuma yo gusora indirimbo ari kumwe na Farias Big Fizo irakwiza no miliyoni kuri Adojo San yavyakiriye gute na cyane yuko office indirimbo mwakoranye na Mr. Bro numwe mu barije ndifise hano ku isi cyangwa muri Afrika bakomoka mu gihugu ca Kenya. Indirimbo ntigeze kwiza miliyoni ariko indirimbo unovuga yuko ari 100%
sampusa mu Burundi ibintu byose niho byakorewe yaba audio yaba video yaba marocation yarakwije umuriyoni adoje usa bimaze kumushikira akabibona yuko akwije umuriyoni yavyakiriye gute n'icyo kintu yabonye yuko cyatumye akwiza uwo muriyoni naranezerewe cyane rwose naranezerewe cyane atari uko indirimbo yagejeje umuriyoni ahubwo kuko ni intambwe nari nteye muri kariyeri yanjye yes of course ya ni indoto narota igihe kirekire ariko zishika mu gihe gito ni indoto nabona kure ariko zishikira hafi so like ni ibintu byanezereye cyane rwose byaranezereye rwose so like igihe byabaye naravuze ati no ibi birangora gusobanura you know but like ni ibintu byaje nabyo binyigisha yuko nkwiye gukora birenze nkwiye gushiramo ingufu kandi ko ndabishize n'ingufu ndayibandanije neza ko byose birashoboka okay uko biri kose hatasumira abigeme watwara na cyane ko bivuye ko bari ama déplacement kuva ibujumbura gushika mu ntara ya Mwaro ndetse uranabahirira n'amahoteli bivuye ko baya kanoti kameze neza ngo bafashe neza bro erega sabigeme gusa harimo na team y'abahungu harimo gusa aje negire abigeme kubera abahungu bari kuva bamisha nagerageje kurondera usako mu bigeme no like buri muntu wese yarishwe bivanye n'ukuntu twari twumvikanye bivanye n'uburemere bw'ibintu kandi n'indirimbo yagutwaye mu kanoti kenshi of course iri mu ndirimbo so kuba zaragize zihagaze ko koze kamvuge kwihagarara ko so like niyo mpamvu ubona igikorwa cyaje kaza kimeze neza kandi kijana twari muri akini bire bitumze nyatari okay ko biri kose reka mvuga ati felicitation bro nibaze yuko ejo haza n'ubundi ukeneye kurengana mu giyo cyane rwose na cyane ndifuza kurenga no gushika kure cyane okay indirimbo yarasohotse imaze gusohoka mu nyuma biravuga ko yafuswe ku rubuga kandi tugerageje kugira recherche kuri channel yawe ya YouTube indirimbo ntitwayibona mbega byari byageze gute hari habaye kugira indirimbo ikubwe ku rubuga rwawe na cyane ko twagize amarosheshe turayibura mu nyuma adoje usana aragenda bamwe bavuga ati ubahunza kw'ijya ndirimbo bashaka kuyifotogira ntibasubiye kwerekana mu gihugu cy'u Burundi no indirimbo ntiyafuswe indirimbo yagiye private buri muntu wese yagiye niba ari umuntu yarondeye iyo ndirimbo baramwereka yuko indirimbo iyi content ishobora kwironka kuko nyene yagishize private so iyo cyafuswe ntukibona ariko iyo gihari urakibona ariko bakwereka yuko kiri private udashobora kukibona yes so iyo tandukanye rero abantu bakwiye gutandukanya private byatewe n'uko hari ibiganiro nagiranye na bro wanjye baganira indirimbo ya private akanya gatoya namaze kubona komantere y'umufana wa Star TV avuga ati none indirimbo nayisize no iyo komantere ibonye kandi nigana ayibonye cyane iyo nayivuga yari kuyivuga indirimbo yagiye private nabisobanuye bivanye n'ibyo biganiro nagiranye na mukuru wanjye byaye ngombwa tudebanisha private indirimbo yagiye private ubu n'ibiganiro bibaye private oya none ibyo ni ibintu biri family ibintu biri family so biri private cyangwa kubishyira hanze wabukoze bamwe mu nyuma bavuga ati ngo ahubwo ngado ati yahunga ati yagenda ariko mu gihe umuntu ahunze ntagaruka mu gihugu yego none sindi nta kintu nahunze kuko nta kintu kimwe niyagiriza nta kintu kimwe niyagiriza so iyo umutima wawe nta kintu kwagiriza then of course ntuza kandi like to turakora umuziki turondera isoko turondera isoko so of course okay turegere gatoya agapira gatsiko nariko aradukurikirana cyane cyane ku bantu bataragenda kuyiraba tiruke nyene kugira turegere okay numva nguri soba niko bambariye ubusanze ndi soba urindiriye fata gakoka bange nagabota uyu munsi nugukora atakuruhuka ndagukata kata ndagucange nk'ikarata ndagenda kujegeze ibyo bintu ndabi saba nawe wiregela none ndaje ibyo bintu ndabijegeze sinavuze ibyo ndabijegeze navuze ndagenda kujegeze umujegeze ibyo bintu ndabi nta kintu mwumva
Okay, uko biri kose nibazi ko uyu ni Adojo Sani umuririmbyi w'umurundi tumushyigikire na cyane tugende kora ibikorwa vyo tubishyigikire urumva ko akunda n'igihugu ari abantu bavuye mu gihugu cy'u Burundi batigera bagaruka umenga baragisezeye igihugu ariko bagumaza kutura adusuhuza bwabumenye mukuri hariya muco mu tuzana mu gihugu cy'u Burundi aho twataye tubaho. Okay, dore kubona amasana muri kumwe na D1 mbega ntikibogere gisohoke icanye nyine ni bya bindi nyine muravuga ati ndadufotoza agafoto kubera turaba artiste turaba artiste dushaka kujya amafoto cyangwa igikorwa gikorwa wewe kuri caption hari ikintu kibigeze ubona mu turabona ariko mu gihe umuntu ababonye mwicaye muri studio ya quelque chose oya hari twashaka twarahuriye muri studio just muri studio but anyway D1 ni umuntu artiste abikora neza cyane arashoboye is talented so of course ukora nawe ntacyo byoba byisha kubyungura kinini cyane uko biri kose katuvuga ati tukwifurize akazi keza ikiganiro yo tugikoza ari kirekire ari abantu bavuga ngo ariko tuvuze ibikenewe babikenewe iyo uvuze ibikenewe babikenewe rero ugiye kuvuga ibindi bintu bidakenewe nawe usanga urambira abantu ndibaza iyo mpamvu bavuga uko nkabyumva okay ariko ku bantu bariko baradukurikirana ese ikintu ushaka kubasabana cyane cyane yuko umuziki ukora kenshi utari mu Burundi ego irihe kuraza mu Burundi ukawukora muga mu nyuka cugenda ariko mu gihugu uri hariya hari igisabo tugeze gusaba abarundi abarundi ko muradukurikirana dufashe ukuntu kugira tubandanye bwirane yo gutera imbere kuko hariya turi simuhira ikintu nobasaba canke ikintu nobabwira bya bindi nyene mvuga tubareka kwivuga ruko mbonye ko bibaye no turatanguye gukunda iby'iwacu twongeza ingufu biko biraza bikirenzeho duha agaciro iby'iwacu duha agaciro iby'iwacu entertainment umuziki ko bingana kose comedy ababikora bose tubiha agaciro mu kubiha agaciro tubikurikirane twubaha abafana bakabahe kirenze ibyo nacyo muri diaspora hari abasore bashoboye cyane rwose ariko ngaha mu Burundi benshi muri bo barahabwa platform barahabwa izo chance zo kugira ngo biyerekane so nabo barashoboye tubakurikirane tubahe support kuko zacu za diaspora ugiye kuranga imiziki myinshi cyane nko muri Nigeria abasore bari muri diaspora nibo bahuye bashira ingufu hamwe n'abasore bari muri Nigeria y'indani kugira ngo bagire afrobeat bayishikana higeze umunsi ko batwara ama awards ko batwara ama beat ko batwara ama award akomako you know so like dushire hamwe ingufu zacu tuzisamwe n'abari ngaha koze birashoboka nta kidashoboka dushobora gushika kure na cyane ko like aba diaspora bari hanze barafise resources barafise access kuri ma platforms atandukanye so batwemerere batwugururira inzira iturinde kujya kubomora imiryango kugira ngo twinjire bemerere batwugururira inzira bure tugane ibiganiro duhuze ibikorwa hamwe duteze imbere entertainment kandi byiza ko okay ubuze diaspora nsubira inyuma gatoyi hari competition igeze kuba baratanga ubushinga butandukanye y'amakuru nashimye kuvuga izina barahagashe mu wundi muri nko bavuga ati Adojo Sani muririmbyi yakoze cyane kandi afise n'indiri muri hits turafise n'undi muririmbyi bita MT number 1 abo bose n'abantu bari guhabwa ugashimwe mbega wowe wavyakiriye gute nka Adojo Sani bari kurakora cyane kandi n'abantu bagwa amahirwe bakavuga ati Adojo Sani mwe iyo abantu bavuga ibyo babona kandi kuri babona so like iyo bigezaho like abantu iyo bavuze so nta kindi kirenze byumva abantu iyo bavuze bakavuga ati uyu muntu arakwiriye iki bakabagira undi muntu then abantu nibo bakurikirana ibyo dukora abajya abatanga ubushimwe sibo bagize kuko n'abavota ntibajya abantu rero urumva none agashimwe gafatuza tugaho umuntu hamwe abantu batoye bagaca bavuga ubundi yari kugahabwa nawe urumva ari kibazo dusara abasozera tuje muri prive gatoyi Adojo Sani mbega bari kumwe cyane iwe yarakoze Mariage cyangwa bafite uwo babyumva uruvuze ngo turi kumwe nege bwa turi kumwe nawe bari kumwe mu rukundo iyo ni life iri private ntakunda kuvugira ko akunda kuvuga ko nabonye bamwe
Délicia muri Agire yego aho bazokwane na Santha barashobora bajya abana ni fresh neza sana ariko rose mu muri bari cyane naho no bagira ari babiri ntabwo bose byo ukunda ko Bon. bose ukabijyanye naho no shaka basokanungira ko nundi wa gatatu fresh mu gihe wowe batuze neza n'isano yabwiye nto none bavuga imigeri biri ngo nitereka naho rimwe rimwe tuza dutwara benshi mugatereka tutarabona Vanda Vanda marayitera nabazo ko kubita imigeri bitu uvuga ati rero uvuga ati Santha muri Agire na Délicia ciwe ndize ndabaronka ni fresh nabonye mbwira ko nuwa gatatu nibwo none ubona twogo aho wa gatatu mu wa gatatu ubona muri entertainment uvuga ati uyo wa gatatu tuzobikora kuri nigende ariko ubundi munsi reka tugumize kuri babiri Santha hajyanye na Délicia Santha hamwe na Délicia okay uko biri kose urumva ariko yiga muri urongoye wafashije none mubanye urongoye umuntu umufashije byo bya kurongora ni kurongora kurongora Mariage mu karongo kurongora mu kacurege okay man no kurongora ni kugira Mariage kurongora sinzi kirundi kiragoye ariko ukivuga neza na cyane cyane yuko utari muri mu gihe cy'u Burundi ariko nizere ko bandanye uvugana n'abarundi cyane okay uko biri kose reka ndagushimire na cyane cyane kugenda utwaye ibijumba hariya muri Finland yego akajumba hariya sinzi ko kariyo nyine kari na terere nk'akajiwacu yawe ntibishobora kugura rero uzombwenda gwe nk'agafuko kuzibijumba kuri konti twize reka ndagushimire gusozera abakunzi ba Star TV akajambo kanyuma ko gusozera agasunika rugi uko amajambo yo tumwa tuyafise ari gasunika rugi kandi icyo novuga nuko ndabakunda cyane gose ndabubaha kandi mubandanye mushigikira Star TV mubandanye mushigikira entertainment yose murabe imiziki atari iwanje gusa n'iyabandi of course ibyo yacu biraryosha why not reka ndagushimire papa nanje okay imana ibaheze abakunzi ba Star TV tuje kumushigikira adojo sana namavuga ati fasha warafashije ko tuse tubaye ngakora twafashije genda rero kuri channel we ya YouTube kugira turabe ibikorwa byiwe tubandanye kumushyigikira muri rwa rukundo kandi tubandanye kumushyigikira ama Star TV nka Home Koda Iguette de la capitale imana ibameze cyane bye ciao abakunzi ba Star TV 257 murazi ko ndabakunda cyane bavuga ati fasha warafashijwe kora subscribe cyangwa s'abone ico uko biri kose n'wagikora uzobufashije Star TV 257 cyangwa Star Boy genda rero ukande subscribe kuri Agire TV. Agire TV ni televiziyo nziza cyane ibarizwa mu ntara ya Gitega muri capitale politique ariko izo zibazanira amakuru meza ku rwego rw'igihugu ndetse hari n'ibikorwa bimwe bya Star Boy azoza abahereza kuri Agire TV. Kwiza rero abasabone barenga 1000 mu kwezi kumwe kugira tubandanye gushigikirana muri rwa rukundo nyene. Jewe ndashigikiye Agire TV nawe rero nk'umukunzi wa Star TV 257 dufatane mu nda hama dushigikire Agire TV.